Waigo mwancho murigereri go mugavana oiwe county ya Kisii Simba Arati abaga komochi bali baganetiye guturubania obokoreri bwaye asensemo yaye umuime representative we county ya Kisii Doris Aburi nigo abaga kororokana kugikeria ebilh besa yo mwaka wa 2023 engana boigo yabaga igekwegwo koboko no mugavana Arati umurike Condemns Stephen na Mangi wetu ambao wamepandalia Umujega umadaraka deni gorenta mochiri buchaba benyibe county ya Kisii kurwe birengo au obaikira na segeti kia Gusii gochenga umujega ora uno mugavana Paul Simba Arati Omujumbe bwe county ya Kisii ase bunge nene Doris Donya Aburi nigatume kwa omuyegorero konyara kogikerie bilioni ya finance bill 2023 asaru eira yo konyekana engana yegwo koboko no mugavana Arati. Mimi kama mama county, I want to assure you from Kisii Stadium, I'm not going to pass or vote for the finance bill. Sababu kila kitu ni tax. Lakini sanitary pads ambazo watoto wetu wanatumia tax iko juu. Kwa hivyo hakuna kupitisha hiyo finance bill, wenyewe wataona vile wataishughulikia. Sisi tunaupinga, hakuna vile mwalimu anafundisha kule Nyachogochogo, kule Nduru, atakatwa shilingi ama 3% of his salary iende kujenga nyumba wapi? Nairobi. Watu wa Nairobi wajenge manyumba ya kwao, na sisi tukiamua kujenga huku tujenge yetu. Arati nigarorekanire gutagokira kiria tebrene ndamwa mukuru wa segati abana siasa kurwe county ya Kisii abo barorekanire kumubekera liberera asobokoreri bwaye. Ngenjo teyo baramboli mbaligeri milioni 200 babeke mebuko yabo na litora baba sana. Onye nechibesa ndaje kurusinge abana siasa bami ntutwakire na barabwekura tindi tayari ndaje wadenga gendera kondama onye murate na motu yana lakini moko mocha ni mogote na motu yana sega singokorera bagusabami lazima togweta na ino nonye liberera ria chinsemo au chia kisiasa kiriroche kaina ime ya Kisii omugavana nigae nikirindi komoteneni goikirania manifesto yaye nonye ni bokorwa se serikali nene gochia se county ya nyorwa goikase bigancha bie county. Money that is coming through the office of the woman rep through GAF has delayed. Hizo pesa zikikuja, kazi moja nitafanya kuzunguka Kisii county ni kuweka boreholes. Nitahakikisha at least tumepunguza kidogo shida ya maji. Ebibebi kole kanet. Lakini chinga kichindira boto wokiranga ebibebi tigatobisabire. Mbiro bitasaberwe biraga ni ebinde bisambwe ebinde biyitu kinungu mu wanje tokole boyiko abantu baito gosobona totige bigendere na byarenga abantu baito njeninde tayari ko make sure egas tuaba promised yabe mu ko moyo ense na berabe biya tubuatirane torolenga kitokorosi Gusii yetu asomo yegorero madaraka dai aiga segeti kia Gusii stadium nengo mugavana Paul Simba Arati na kirivende bunagatia bana siasa kurwa aiga se county ya Kisii komo beta bali vite koruma aiga sobokoreri bwaye asebona rule ira bunekenge komo teneni ase agenda gwate wikirani chira rwetenga kiete campaign ime county ya Kisii ko reporter yentunda ya 50 ne moya emega ya madaraka dai kurwa aiga nsemo ya Gusii stadium e county ya Kisii erietariane Ndemo Stephen.